Canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese ariko adukurikirana aherereye. Uno musi no musi udasanzwe, no musi twatewe iteka, no musi twagira amahirwe yo kubonana n'umuntu adasanzwe muri artiste y'u Burundi, na cyane cyane ko TV yacu isanzwe ivuga cyane ku artiste mu Burundi, aho isanzwe yitwa Burundi, aho igerageza kugendera aho aba artiste bari hirya no hino kugira ngo dushobore kumenya kumbure aba artiste bacu mu Burundi bageze kuki, bageze he, bari mu biki. Ivyo byose tuguma tugerageza kubiraba kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru yijyane no kuri mu Burundi. Dufise umutumire adasanzwe kandi musanzwe mumenyereye cyane muri filime y'u Burundi, ariko akora cyane gose kandi asaba cyane abantu kugira ngo bagerageze kumukurikirana cyane kugira ngo kumbure filime Ndundi ishobore kuba yotera imbere, canke se mu Burundi ishobore kuba yotera imbere. Reka tumuramutse ace atwigora aramutse abakunzi, aciyongera abidondore, ababwire n'amazina yiwe. Turabaramukije. Ndabaramukije nanje ngira ko ndamutsa n'abakunzi bacu, abakunzi ba entertainment Ndundi, abakunzi ba filime Ndundi, abakunzi badukurikirana aho bari hose. Ndabaramukije cyane, nimba ariko arabiganira ari mu gitondo nibwakeye, nimba ari ku mugoroba ndagwahaye mwiriwe. Amazina yanje nitwa Habyarimana Remy, ariko amazina akazi kampaye ni Remy Nice. Ego. Murakoze cyane. Ni Remy Nice, kumbure yagaragaye cyane novuga muri Ndundi. Ego, ku bantu bakurikirana filime Ndundi benshi baramuzi, yagaragaye mu mafilime menshi cyane, yagaragaye mu bikorwa byinshi cyane, aho yagerageje kwitanga donc uko ashoboye, iyo mu Kirundi bavuga iyo bwaba, kugira ngo filime Ndundi ishobore kugira akanovera. Reka tuvuge gatonya ku kintu ubuzima, ubuto bwanyu uko bwagiye bugenda muri urugendo rwo gukina filime kugeza aho mugeze ubu kino gihe. Bro, ubuzima baburi burebure cyane. Maze kundaba karaba imyaka yanje. Ego. Ufise wabona neza hajya imbwa irinze ito ku buhandi. Yamenye ingo nyinshi cyane, sinzi ko ari inzugi cyane ingo. Inzugi. Yamenye inzugi nyinshi. Rero bivuze ngo ahanye tuba twaciye muri byinshi, ubuzima bwadushyize muri byinshi. Ego. Ariko rimwe umuntu wari we wese kwino si y'Imana, uba ugomba mu buto bwawe ugomba kuvuga ati gihe cyo kugenda kose nzokora ikintu, kuzogenda kose nzoba iki kintu. Ushobora no kwiyumvira kuzokiba ariko kigatakara bivanye n'uburyo uba utagikurikiranye. Guko abandi bantu bavuga ngo kurota, ushobora kurota ariko indoto zawe ntizibukure. N'ikindi gishobora kurota indoto zawe ukazikurikira zikaba ukuri mu nyuma. Ariko kenshi aho hantu harakunda kuva, birakunda kureka kuba ukuri bivanye n'uburyo bw'umuntu, canke haba ugasanga indoto yiwe ntashobore kuyigera ko kubera uburyo runaka abuze. Jewe reka mvuge gato uko nakuze. Ndibuka navukiye mu ntara ya Karuzi, komine Gitaramo, Kagatsimbiri, Gahahe. Mvuka ndi umwana mukuru, mvukira mu muryango nyene usanzwe cyane. Aho hari n'ikintu nibuka nkatwenga. Aho jewe nambaye ikandambiri, natanguye kwambara ikandambiri imyaka 13. Ego. Ari uko ndimye amasaka. Urumva ikambambiri wazambaye ari uziguriye. Ndimye amasaka. Naho abandi bakivuka babambaye. Abafite bo ngakwe rimwe bavuga nubwo kaba kiri gato ugasanga kambara ikirata atanuko karigira haruguru gatoya. Jewe nayambaye nkuzeho, nazinduka mu gatondo amabuye kabisa mu gitondo nkubita. Rero icyo gihe ngira agashavu kukuntu nakuze, ndavuga ati sinshaka ko nanje umwana wanje ducanke hirya y'ejo azobaho gutya. Ego. Niko kuva muhira ndagenda ca mu makomine atandukanye, ngenda nkora ubuzi butandukanye, ariko gato ndabona byose menga ntibikwiye. Mu nyuma niho navuga ati okay, reka nkoroke Bujumbura. Ego. Sivyo? Aho hari nka ryari ugereranije ugihonyora ubwa mbere Bujumbura? Haraheze igihe naho nyi Bujumbura muri
2006 haraheze igihe 2006 maze guhonyura ngaha nagiye nkora ubuzi butandukanye ariko navuga uko biri kose ntegereza gufightinga ku buzima niko byogenda ayi Bujumbura nta muryango wari uhari navuga ati ndawufiseho n'iki mugabo naragwanye uburyo bwose bushoboka mu nyuma ntangura kwiga ubuzima icyo ari cyo aho nakoze n'ubuzi butandukanye kumbura igihe kimwe nzobuvuga ariko aho bwanyigishije kubana neza n'abantu aho bwanyigishije kumenya uwo ngomba kuba we aho byanyigishije kumenya mbega indoto iyo tumutera imbere cyangwa indoto yanje irihe aho kwinjira no muri filime rwabaye n'urugendo rurerure ariko mu nyuma nza kwisanga muri filime mu bintu bya filime rero si nk'abandi bavuga ati nakuze numva umenga nokina kumbone ni rwa rugendo nyene rw'ubuzima bugenda birahindagurika buke buke hageraho ukorokera muri filime neza muri make jewe sinovuga ngo filime ngo ni ibintu nakuze ngo numva ko nzokimukinnyi wa filime ngo nakije ngo nkirata ku ishure ariko tuko turaraba ukuntu mukina filime tubona umenga novyita kari nk'impano jewe si urumva kuvuga ngo oya sinovuga ntabwo ari impano yanjye y'imyaka ya mbere ni ibintu byagiye kuza ariko ni ibintu nabonye ko ngomba kubigiramo experience kubera ko Kanumba muri Kanumba nawe yavuze ngo bumuhinga mu gukora ikintu n'ubumuhinga abantu benshi bakurikira bwa buhinga bwawe sibyo ako kantu ni keza bwa buhinga bwawe hama bajya abantu mugaza bashaka bwa buhinga bwawe bazogushirako amafaranga rero bumuhinga cyane mw'ico kintu niyo kote yawe urimo hanyuma uyihebere witange ukore cyane umenye byinshi byayo ukore byinshi byayo numenya byinshi byayo ejo uzosanga hari abantu benshi bagukurikiranye cyane hama ubone n'ubuzima ubone amafaranga cyangwa ibintu nk'ibyo ni kuvuga rero jewe si kuvuga ngo ni ibintu nagize ngo nari nkiri umwana ngo nari kumbure narabihoherako ujya ahubwo nuko numvise ko nobikora hama nkabigira nka diri bibakazi ejo bikazombyarira umusaruro maze ejo usanga hirya y'ejo umuryango wanje abana banje bakazobaho bavuga ati papa yarabakinye filime bakazobeshwaho n'iki n'akazi kanje ko gukina amafilime kumbure n'ibindi rimwe na rimwe uyu mwuga wa filime uko kuntu filime ziriko zirakinwa mu Burundi ni ibintu byiza cyane ku rugero bigeze ku ubu turabiye muri kahise uko kera byari bimeze si ko biriko biragenda kuko ubu biriko bifata intumbero nziza naho bisaba urugendo rurerure filime benshi nkuko mubivuze bayigira nk'akazi ariko abandi nabo bayikurikirana bayifata ni nko kwiga twinjiye cyane kuri filime yanyu mwise Moteso ni filime nziza cyane turabashimiye kuri iyo filime bari bahezagire kandi baje imbere ni filime nziza cyane aho uri kurakurikirana muri commentaire uri kurakurikirana ukuntu iri kirarabwa uri kurakurikirana abantu ukuntu bayivuga ko aho usanga n'umuntu afise agatelefone yagiye kuyirondera kuri studio avuga ati shaka kuraba Matisi gice gikurikira ni filime nziza yigisha ku mpande zose ni filime nziza yigisha mu ngo n'ahandi hatandukanye dushaka kumenya muri rwa rugendo rwanyu rwa filime kuki mwiyumviye Moteso mu gihugu cy'u Burundi kuvuga ubwa mbere abantu benshi bakina amafilime menshi atandukanye hari amafilime y'inkundo hari amafilime y'ubuzima nyene butandukanye ariko je naravye kenshi bakina amafilime yo guhohotera abagore babahohotera babirukana babakubita ariko nanjye nagombye kugushiraho ko n'abagabo bashobora nabo bashobora guhohoterwa sibyo n'abagabo nabo bashobora guhohoterwa sinzi ko wabonye ubwa mbere nafatwa nabi n'umugore umugabo abagabo bose bovyemera biriya ariko urabona ko yatanguye kumpa imiti kugira ngo bikunde amfate atabanje kuguha imiti ntibyokunda kubera urumva rero aho n'abagore babaho uko
babaho usanga bavuga ati jya umugabo ugira nkunde ugira bwike agire ente reka ndamuha umuti kugira ngo nkunde hari aho ushobora no kumurongo ugasanga agiriye rero iriya filime ni kuvuga nayiyumviriye kubera ko umaze kubona abantu mu kibano hari imiryango myinshi ibayeho kuri n'umunsi abantu benshi yandikira ati ni ukuri ibintu nanjye byarambaye ko abandi bakambwira ati filime yanyu irigisha cyane ubundi turagomba ko dukora amafilime atandukanye n'ayahandi turagomba gukora amafilime ashobora kurabwa ahantu mu miryango runaka turagomba gukora amafilime ashobora gupresenta muri sosiyete hari abantu benshi abantu baganirira bariya mu Cibitoke ngo iriya filime Moteso yibandanye ngo barakurikirana filime cyane ngo yibandanye turi kuri studio irikira tugaburira rero no kuvuga ngo ndashaka ko Remy azobaho ariko hagagira n'abandi bazobaho kuko Remy yabayeho kuko umva ko hari abantu bambwiye ati filime yawe irikira tugaburira filime yawe irikikora ku rugero rwiza cyane aho mwebwe muyifata nk'akazi kandi umaze kuyishyira ku rubuga rwanyu abandi nabo bayikurako bakayibyaza umusaruro urumva biragaragara ko neza filime Ndundi iri mu nzira nziza nubwo bitaragenda neza ariko tutagiye kure cyane hari abantu bakunda kuvuga ngo filime Ndundi ntagira ikiratera imbere ariko hakabaho abandi bavuga ati filime Ndundi iriko iratera imbere dufatiye uko kera yatanguye sinzi namwe icyo mubivuga kuri icyo kintu umuntu avuga ngo filime Ndundi ntiriko iratera imbere sinibaza ko abo niyo tugeze sibyo uno munsi kera mu minsi yahera nko myaka nk'itanu tandatu wasanga abajya abadamu baza gufatisha amafilime y'abanyarwanda dukurikirana ba Kanumba kijya gihe cyari kera aho bane abanyarwanda batangiye gukina usanga dogira ngo baragira amata ngo sinzi ibintu nk'ibyo ngo mukadati ntare y'ingore ariko no munsi nabo basigaye baza mu Burundi gukinana natwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi narabibonanye mukinana mu ngaruka mwarakinye n'iyo filime yari iryoshye cyane n'ubu iracyahari irabandanya rero kuvuga ngo filime Ndundi uko byatanguye siko biri kuko uno munsi urabona urashobora gupostinga ikintu kuri YouTube ryari namwe ndaba Sabasi none ndaba ushaka gupostinga ikintu kuri YouTube ikashobora kuri 25,000 ku munsi filime ya Sabasi aho zari indoto ngaha mu gihugu cy'u Burundi nawe cyane rero urumva no kuvuga reka dukore twereke n'abandi cyangwa ibyo bindi bihugu by'ibibanyi ko icyo dushoboye hama n'abarundi bakunda ibyacu barundi bacu mwingiye gukunda iby'iwacu natwe turashoboye mudushigikire abanyamitahe badushireko amafaranga hama tubakurira amafilime meza tubakurira amafilime meza nabo turashoboye ni Remy nice turi kumwe ariko atubwira ati barundi kazi aho muherereye hose mu butandukane bwanyu muri ko mudukurikirana duteze imbere filime Ndundi kuko birashoboka udafite amafaranga agenda yikurikirane agire sabone agire j'aime agire commentaire kumbura ibyo byose n'ibintu bitera intege umuntu ariko akora igikorwa kubijanye na filime Ndundi bikarushiriza kuduga bikagira ku rugero rushimishije kandi turashoboye cyane dushaka abantu badutera intege abari hirya no hino bagerageze mu buke dufite kugira ngo dufashanye kugira ngo dushobore kuba urabona mu bihugu byo ngaho hakuye nka Tanzania n'u Rwanda igituma batusha amabyuzi n'ibintu bimwe ni kubera barashigikirana ariko no munsi je so ikintu nakavuga ngo sinomahana byuzi ngo yateye imbere ugasanga so ikintu kimeze neza ngo ninda mushira kuri stati ngibana amabyuzi ayamara arankirana reka dushigikirane ushigikire nawe ushigikire hamwe bigende neza tureke inzigo tureke inzigo n'ibikiro cyiza hamamaze n'uguteza imbere jewe n'uguteza imbere n'igihugu kuko abanyamahanga nibabona ko hari abantu bashoboye ikintu baba diaspora bava mu gihugu cy'Uburundi bajya hanze badushirako amafaranga avuga ati aba bantu ibintu nisaba biriko birakurikirana barakura tubatera intege kugira ngo dushobore gutera imbere mu iki gihugu cyacu na cyane ko turabakozi cyane aho tugeze ku intambwe kumbure abandi mu bihugu byo hanze nawe tukabona intambwe bageze ko burya natwe turakora
nuko nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi kuvuga uko twatanguye siko tumeze ubu bumwe turabona ko mu minsi iri imbere bizonarushizaho kugera ngaha kuko dukore gusa cyane hamwe n'abadukurikira badukurikirane baduhe icyizere hama ibintu bigende neza. Murakoze cyane. Ni byiza ko umuntu wese ahari akwiye kugerageza ni ikintu gisanzwe, nibaza ko ari ikintu cyoroshe kugira sabone, kugira jeme, komanteri, ni ya mamega nyene ukoresha nibo bantu, nico kintu abanyamahanga badusubira kuko barashigikirana. Barashigikirana. Nimba narabye mu gihugu cy'u Rwanda no nabonye Miss Nyambo aza gukinana na Kiramani, Kiramani akazokinana na Miss Nyambo bagafashanya hama bakiniza amavyuzi menshi ariko bashigikiranye. Ngo twege ngaha anye ebana niho nojo kiniwera amavyuzi no yocyagera amavyuzi kini kijaruzi. Kenshi rero abarundi dukwiye gutahura kata muntu ashika atari kumwe n'umuntu nuko bimeze, kuko umuntu akenera mugenzi we, umuntu akenera abantu bamushigikira, umuntu akenera abantu bamuraba, umuntu akenera abantu bakunda ibintu vyiwe, kandi ntidushobora gukundwa n'abanyamahanga twebwe iwacu tutarakundana. Ucu usanga ari ibintu biriko biragorana kubera ko bajya abanyamahanga baravugana n'abarundi bacu, ababa bari hanze kumbure kugira ngo ibintu bigere kure bisaba gushigikirwa kumbure aho buri kurakorera, aho uvuka, inshuti n'abagenzi bakumva ko igikorwa cyawe ushize kuri YouTube nabo bashobora gutora ka link bagashira kuri stati yabo kugira ngo rimwe umuntu ashobore kuyugurura nkuko kuyugurura habeho kuba yofata indi ntumbere y'ubuzima kujanye n'inyigisha kuye mu iyo filime. Tugejeje kubaza akabazo hari abantu benshi bashaka gukina filime kumbure mwe mwakinye filime mumaze guca mu buzima butandukanye, mumaze gukora akazi gatandukanye, hagera hago ivyo ubwo rugendo rwose rubashira mu yindi nzira nziza aho mugeze ubu ku ntambwe ishimishije, aho abantu benshi kumbure hafi ya mu Burundi novuga atari bake babakurikirana cyane, nubwo tuguma dushaka ko babakurikirana cyane gusumba kuko haguma hazi ibikorwa byiza kumbure dushaka kumenya nk'umuntu ashaka kwinjira mwiyo nk'ubwo rugendo rwo kuba yokina filime, kuko hari abantu benshi babyifuza bashobora kubijyamo bakabishobora, n'abandi babyifuza bashobora kubijyamo kubera batarabijyamo bumva umenga bo bishobora. Nk'umuntu yo babyifuza murashobora kumufasha cyangwa se mukamwakira kumbure cyangwa se ubu nyine mukamuha impanuro ashobora kugira ngo ashobore kuba yogera ku cyifuzo ciwe. Ni kuvuga hari muri filime ni kuvuga abantu benshi baza ugutandukanye. Hari habaza hari umuntu avuga ati jewe nkeneye kugenda gukina filime hama na mama rende ngane muri quartier bavuga ati naka yarakinye ukina neza warakinye filime ngira ni hit nyene. Nundi muntu aza muri filime avuga ati je nkeneye ndabikine nkine filime hama ejo kazoba kazi kande byazi musaruro. Rero bivana n'uburyo ugomba kuza, bivana n'uburyo uba icubugamije kuba. Hari n'abandi bavuga ati nkeneye nkine filime ejo hama ejo nkikigwe n'inkumi muri filime uje kwera uje ukikinira neza inkumi zizoza zaje kurikira hiti yawe kuko nzo buri kora neza mugabo urumva nzo buri kurinzitse. Ariko hari abantu bakunda kuvuga ati ngo abakinyi ba filime kenshi barakunda ibintu byo kugira ibintu bya gukundana bya bindi ugasanga bariko baja mu zindi nzira kumbure bavuye izindi nzira nyabaki zivuge inzira nyabaki kabakinyi ba filime bakora ibintu cyane by'ubusambanyi bivuge nk'icyo nyene ugumaze kuvuga izindi nzira hari abatumva izo nzira hagati yabo ukamenga nk'umuvyeyi yumvise umwana agiye gukina filime yo bari umuhungu cyangwa se umukobwa ugacumenga yo bagiye. Wowe bivuze nk'ubizi cyangwa warabyumvise? Narabyumvise. Barakubeshe kubera ko filime n'akazi mu kandi ni nk'uko nawe ukora kuri televiziyo ari ukuri kuraba ibiganiro ukora wambaye imbere ya kamera n'ibindi. Rero akazi ka filime n'akazi nk'akandi nk'uko kwawe nawe we bamuhamagaye ati ngo dukore ikiganiro. Murakoze cyane. Nk'ubu nakubwiye ati nawe urasambana wobavyemera nibyo. Rero ni nk'uko kwawe akazi kawe nyego nako ariko nyene nuko ukuntu nyene abantu benshi usanga batwiyumvira ukundi kuntu ariko ntabwo biba bimeze. Ubwo hari naho usanga abantu benshi nk'agati ko turakina ugasanga mukire muri mu gitanda kadomba umusipani murahuye ngo hajya ngo niyo wombwira gute ngo ntiwombwira yuko atacabaye kandi hajya habara abantu benshi nyuma ya kamera bari timu nini cyane
cyane abafise amatara abafashe amatara hari umukameramani hariho uwafashe sound urumva bose bari ngaho tugira gusa tukurondera kugira ngo scene imere neza nkuko twa tubishaka bivanga nico dushaka muri iyo filme nyene inyigisho mushaka gutanga muri filme yego murakoze cyane reka tubwire abavyeyi bose aho bari umwana niyumva ashaka gukina filme arico cifuzo babona ko ari urugendo rwiwe bareke abana baze bakine filme bareke abana baje muri mu Burundi bareka abana babe abartiste nta hantu na hamwe umuntu ashobora kuvuga ngo ikibi cyaje nticoza canke ibyiza byaje ntibyoza mbe ndakubaze yego hariho ahantu bavuga ngo umugabo wanje sinumwe kagende gukina filme yego umugore wanje sinumwe kagende gukina filme umwana wanje sinumwe kagende gukina filme mbe urazi ibintu by'uko birabera aho hanze mu bantu badakina amafilme uca usanga ari ikibazo cyane umva ahantu hose satani yateye narahagera bakina amafilme ugasanga abagabo bamwe badakina amafilme ugasanga nibo ahubwo bagenda guca nk'abagore babo ugasanga abagore beza badakina amafilme nibo bagenda guca nk'abagabo babo n'ibintu byose n'ingeso mu kinywa filme n'umuntu nk'abandi kandi n'ubuzima busanzwe kujya nyene uja muri biro ni kujya nyene yego murakoze cyane ku mpanuro nziza duhaye abadukurikirana ni Leminasi turi kumwe ni umukinnyi wa filme urubuga rwiwe ni Leminasi kuri Facebook ni Leminasi kuri YouTube ni Leminasi mushaka gukurikirana ifilme nziza cyane iteguye neza cyane ikiriwe neza cyane ni Moteso ego wandika Leminasi cyangwa ukandika Moteso kumbure turaza kubaha linki munsi muraza kubona linki y'iyo filme kugira ngo mushobore kuyiraba kugira ngo irigisha cyane rimwe amajambo meza tubatumirira umuntu wese ahari hose atwumviriza ntagenda atagiye kuraba iyo bitwa Moteso ni filme nziza cyane yigisha ku mpande zishoboka mu ngo mu miryango icyo novuga ku bana ibintu byose urumva ikinye mu buzima bwose reka rero tubasabe mutubwira akajambo mubwira abakunzi akajambo kanyuma bakunzi bacu mwari kuma dukurikira twatanguranye mu kiganiro gushika mu gisoze nkuko bivuze ni musimbire kuri Leminasi official hama mugire subscribe mwibuke no kugira subscribe nyene kuri TV yagiye ni R Burundi mugire subscribe kuri R Burundi hama mugire amapartage n'ibindi mundike muri commentaire mutubwire ingene ikiganiro mwakibonye munatubwira ingene mwifuza ko tuza turakora byose ni sawa hama ndabakunda cyane mugira aho muba mwubahwe mugire inka n'imirima mugira abantu n'ibintu murakoze cyane turabashimiye cyane kukuntu mwemeye gukorana natwe kukuntu mwemeye gukorana ni TV yacu ni R Burundi rero reka tubakengurukira Imana bamugisha murakoze cyane kandi azi ko bizogenda neza ni sawa kandi ahantu mugeze harashimishije niko novyita yego murakoze cyane yego